Kwethu asibingelele uyabingelela uNkosehle bathi umfoka Khoza bathi isoka lesidudla bathi isoka lengane kanti-ke njengoba siyila siyisoka lesidudla Pictures sisemcimbini kaMiss Ngiwubuciko. Miss Ngiwubuciko siyashicilela konke okwenzakalayo from the start till the end empilweni kwami. Ngani zakwethu-ke njengamanje la eceleni kwami ngimi ney'nsizwa ngimi nabafowethu ngimi nobhuti la eceleni kwami abazoyichaza ukuthi bangobani. Mfoka baba asiqale ngawe sikubingelele bese sibine sikwamukela kulo mbukiso wesoka lesidudla Pictures. Ngiyabonga kakhulu umuntu wami ngibingelele nami ukuthi ngibingelele ngoba ukuthi babanye ngiyabonga kakhulu ukuthi usiphelele ithuba lokuthi sikwazi nathi ukuveza kahle kahle thina mfowethu si-graduate siyamaciko mfowethu kahle kahle mina ngujabula kaBrosi noSiphiwe mfowethu kahle kahle mfowethu njengoba siwushayo umusic wethu siyafisa ukuthi nathi siye kude nawo siphumelele nangelinye ilanga mhlawumbe nokwazi mhlawumbe ngasho ngingachaza kahle ukuthi sizama ukuthi siphushe mfowethu. Okay mfowethu ake sila njengoba nje ngiyakuthi ushawa music kodwa lokhu hlobo music uyarapper piano gomu lokhu hlobo music ifini challenge leyo mfowethu wami because basically phose lokho siyashaya music yenza kube piano yenza kube house yenza kube but basically based on Afropop. Yes. Nobabili ngiyakho. Yes, mabili sigroup ngikasi graduates. Yes. Okay, ngani zakwethu bathi bobabili njengoba bela bayacula bamaculo bobabili. Ngicela nje bafowethu bengithi ungipha nje umuntu omncane nje ngizwi nobabili nikhuphuka ngempela nisikhuphuka ngealto khona uzokhuphuka ngazi noma ngesoprano. Kodwa nje ngicela nobabili ngenithi ukukhuphuka nje only few seconds. Kunalento engifuna ukuyithola. Buka baningi mfethu abantu sesadlana nabo echaya ama-challenges kodwa mfethu sishaya lo muntu nje oyi-1 uthi lo muntu mfethu bebethi seswile sawa kanye savuka kathathu trio matiyo bafazi kuwa matilo seswile kanda matiyo zinsimbi zabelungu zomqanza bathi insimbi zabelungu zomqanza mfowethu mhlawumbe mhla ubani nebhala le ngoma wakutheni umuzwe nani nawo mhlawumbe le ngoma mfowethu siyasahlangana nama-challenges amaningi nobhuti wami lo mfowethu kahle sengimthathe njengomfowethu siyasahlangana nama-challenges amaningi empilweni kodwa leyo nto leyo yenza ukuthi sina sobabili sibe imbombi sihlangane kakhulu newuzalo as much as mfowethu asilona uzalo phakathi mfowethu kodwa siwuzalo esesihambe indlela esesihambile sesobabili sekuvele lo kwayi automatically kophendela ngathi we've been together for like 10 years now. Mhlawumbe mfoka baba ngize kuwe imaphi nje amazwi ongafisa ukwadlulisa kubantu abazobuka lo mbukiso mayelana nomculo wenu not event lesiyona mayelana nomculo. Amazwi engawadlulisa ukuthi izinto ezi-right uNkulunkulu uyayidinela for ngoba uNkulunkulu believes for me ukuthi izinto ezi-right are things for those people who can be patient with him because mangathi uyacalculate ukuthi abantu bangasho mhlawumbe specifically from endaweni engibuya ngakuyona lokushini lami eNanda mangathiwa nje asibale ukuthi i-society yaseNanda yodwa abantu abaningi bangakanani then you can understand ukuthi uNkulunkulu ngempela if kufunakala request something kufunakala request yena unayo le sense of being a patient ekwaziyo ukuthi ilinde because sibaningi sicela izinto ezihlukahlukene and kumele akwazi ukuthi siyenzele sonke so for him in order ukuthi akwazi ukuthi asiyenzele sonke lezi zinto esuke semcela zona ukuze ubone ukuthi ngempela ukhona and can bear with umuntu ophilayo patience so all we gotta do is be patient. Siyawathanda phela amazwi ngicela waphinde ukugcina all what kubeka all we gotta do is be patient. Ngiyathemba ukuthi nizuleke ngane zakwethu kumnandi kunjeya namanje sakhona emcimbini ke wawo uMiss Ngiwubuciko mhlawumbe mfoka baba ngibuyele ku amazwi okugcina nje ongafisa ukuwasho sesivale. Ngiyafisa mfethu ukuthi abantu bengawathathi kancane bakhona ikhona mfethu kubalulekile as much as emalokishini siphila kubona engavezeli kodwa mfethu uma ungahlangana nabantu uzoba abantu ukuthi yiziphi indaba abayihambayo nendaba abafisa ukuthi mhlawumbe nayo yabo mina mfethu namhlanje semangibuya la ngafika mfethu ngathola okunye mfethu ukufika
wangijabulisa ufike wangithokozisa ngabona ukuthi sendaweni e-right la ikhona sendaweni e-right and engifisela ukuthi abantu nomunye mfethu bekezela uzophumelela bekezela mfethu khona ungalilahli mfethu baningi abantu elokishini abenza izinto wrong noma ngisasho ukuthi kodwa benza izinto engekho right abanamakhono kodwa nalapho mfethu yazi ungagive up mfethu into mangabethanda thina into ethu siyithanda siyayihlonipha ubona njengakubeka ukuthi just first be patient uhloniphe into oyithandayo uhloniphe into oyenzayo ngoba mhlambe asisivala ungakuyicela support kubani manje amazi ongafisa ukwadlulisa ukucela support kubani ukucela support kubantu basekhaya ngathi nje abantu bakithi ukukhulunywa inhliziyo yami ukukhulunywa umdali so ukuze kwazi ukuthi umdala ayibonakalise kuwe nawe ngoba uNkulunkulu akafiki eyisiqu soNkulunkulu kodwa ufika eyisiqu somuntu ukuze ukwazi ukunderstanda uNkulunkulu lalela lo muntu la eseceleni koduze kwakho ulalela inhliziyo yakho bese uyakholwa ukuthi lento nayo represent uNkulunkulu and nothing but stand kanza kwethu kunjalo-ke beseminalo iqembu noma ngithi i-team noma ngithi abafowethu kodwa benitheni igama bathi ikasi graduate yabo bathi thema kuthiwa mina ikasi graduate ngathi thi mhlambe abafowethu mhlambe abazofika begqoka amajazi ngibona kuthiwa i-graduate so afethu ngapha masivale leli gama ethi kasi graduate lisuka kanjani? Can you give that to me? Yeah. Yeah, mfethu umsunguli wegama elithi kasi graduate yimiqomo noma sithi umfowethu nomunye umfowethu ongekho kuthi uxolile case obizwa ngo-X-Men okuyena umuntu who's behind the production and ukuthi abantu njengoba be-excited kanje ngomusic wekasi graduate the man behind everything i-production that is X-Men uxolile wabakheso bafowethu ehambe ngesikhathi nizomazi so kahle engakusho ukuthi ikasi graduate yazalwa kanje yazalwa la ekuthenini this guy I met him in 2013 yeah that's when we started everything so ikasi graduate aseqhamuka ngokuthi la esiqhamuka khona umfowethu unawo umalusi certificate yaka grade 12 nginawo umelusi certificate yaka grade 12 lo mfowethu ngikhuluma ngayo ukuthi uxelile wakheso unawo umalusi waka grade 12 but sonke asikwazanga ukuba sisibe nesipane sisistable noma sikwazi ukuthi siqhubekele to university level to ama crisis asekasi but over yonke leyo nto leyo we manage ukuthi singafundile sinjalo kodwa sifundele lokho sikufundile saba yile abantu labo uNkulunkulu asesatha wasibeka saba yibona manje so si graduate from iwunga si graduate from drugs, si graduate from peer pressure, si graduate from ukuthi sibe izazi sibe izisebenzi lezi ezaziwa ngejele kodwa decide ukuthi sibe izisebenzi zamakhono uNkulunkulu asinikeze zona. So that is the graduate that we always give ourselves crown unto. So samakasi graduate ukuthi sihlule lezo zinto lezo ezifosini ezizinto ezingekho but we made it. Hayi ngikulisekile ngiphelele ngiright nganele mbukele ekhaya ngena ku Facebook lapho usearch uthi Nkosenhle Sokwalesidudla SA ufike khona ufollow and then bese uya lapha ku YouTube ufike khona uthi Sokwalesidudla Captures ufike upress usubscribe each and every video ozoyibona lapho upress ulike yimi uwe iSokwalesidudla Captures sithi your story on screen veza mafu cameraman.